fesili ia famasingo o lau saingi le rungo le sworn affidavit o le saingi o ngai le kau make pengo fasingo o lau saingi na io ia le to fana mulo uru por fionga suma malu na io o lau saingi fesili ai sau ko ave ku o ile le sa ma fonga wa musu fa mai ona ua fautuaina ia longa ku malo e awang I pole involve fua ko sa o le ku malo a ko ku sesi ku fa mai fasal anga fia ko fasal ko a ko ku sesi fa punga ku so kadi anga mula u fa mai fasal anga ko a war ku u fu lo wisu de melia o le tūlanga lele ua tupu mai le whamasinonga ina ua sapina o le ase ufasa moe ave sapina whamalosia whakurafonga whai moni mau moni meu e ke alu e whailau moni mau e le kakaunga e le o le sapina la e le ai se kūlanga fo ele le o sau manatu e whaalia pe ke alu pe ke le alu legal rights ele ai you must go ale ai arrest oi o le sapina foi e matua o le fosi fa malosi mai o e ke sau ke ku o le vaenga le nasa amai e le fa masinonga ina ia au vatu ai le to fana mulo ulu samileota e tu ilu mo le fa masino ma avela na moli mau e tu sai ma fa matalanga e winga I se la wafe le fa pea sa ko kongi kupe e sui parmia ia le na tau avele la ke spole na le manuia le tofa I le manur to sivi fa ngote te luo tuiloma o le mela le matua mali o le fele o pato kala le ali ato makaukia o le fele o le la wa tu la nei lu mor famsino ia po afionga famsino to lua famsino siria sa tiu ai me se for famsino singia ia Daryl o le la wa tu la nei lu mor famsino e sa ungi famsino e fa longo ma fa fofonga I lana mori mau ai fa mai lana tala the only reason mo sa wa e fa tau nu ulo tu langa le mai ngoa ai o tele tali ai fisilia ku yeli fa masingo pe ai sea wale kadi ai fa mai leanga o la ule ai ta tawele fia fa yesa ukala o le fa manga ku fa masingo ya ngamuro ele sa wa yaka ele sa wa yaka un ka pule ia ele sa filinga ele ai sa filinga te lo me la se na mulo u la se fa peanga ia America la sa pina ia aku sa fo America no man tuala no kango ko through ile tulafono e ia le vaenga tulafono America e sa pina oi and yet still exercise la right to pick kalipele hai Samoa sa kauang ko kango fiska ki mo muar ka ko kurafongo ioi autowia sa tonto tango fisika ki mo ele ma faina e fai sa mor melna same yang New Zealand same ya Australia yeah o le sistema kako e kere ngo mai lea Westminster British system ko kero kako fainga ele ai la se filfilinga fo ile le pe faali ai sa ule fia kau kala e fosi oe you must answer okay lo ele ka penga ngamula urun melia okay le pa ke ngala mo o fa ke inga le case le o fike o ka kara si po fa ke inga o le lo ia ma ia le misio o ie ka nga mala malamba le meia a ka le misio fa mai to ka ke ia wa ko pe por kaya ki kiro kon ka pulo ku o le lave la ka pulo o le fa ya fi mo limo o li mo inga fa ya le affidavit lenga vai le mali ila le la wala nga le wa matua a wi idi ne de matau tu sa o tua ne o le Fifth Amendment thank you tatu America yes na foi o ka ko ya ele mo mai fa me na vai tua tu langa wa ya o korosi so langa ka America sa mireoka wangalo ya o nga ke ku sa mo
ke le o kui Amerika o Amerika ia le la tau vaenga le na pe sa pina mai oi ai ia la le right le nga la ngai ka i oi i lalo le la tau tu la fono le tusi me to tele a o Samoa no way Jose e le mawhainga e whai ai sau ai a kakau e sa pina lo o e you must answer ale ai e iai la le si ua mea lea e ke le kali loa ma e le providinga mea ngā fuainga then e iai le si ui wala a alu la ko lau ngor whamsingonga e alau lor whamsingonga le kūlea e pursuit i kokong ai uma e ngai e le mawhai le providing au evidence oh boy your career is on the line langa o lea ua e o le ngia yes e mawhai o na wha upu wha pena pe a wha peo loa le winganga o wha koe le ataua o te langona yo tino e le i lava ke e le i mangingo ai ma awea ai ia toi o mai le i tuar wha mtalanga le i ataua i le mali o le wa i lingo le mele o le whai mai nei whesiri i e wha amasingo o lau saingi le i runga o le sworn affidavit o le saingi o ngoinga le kau make penga whaasingo i o lau saingi na i oe ia le tō whana mulo uru pura whionga sui mamalu na i oe o lau saingi whesiri ai siau koe ave i kua o i le ai siau mawhanga wa musu e whamai ona ua whautua ina i longa i kumalo e auange i pule involve fua ko sa o le i kumalo a koe ku sesi ku whamai whasal le anga fia kodu a koe ku sesi whaupunga ku sa kadi anga mula uru ua whai mai whasal le anga kodu awar ku ua fuolo o wisu le melea upu sa saonga awar ku ua fuolo o wisu i le melea e kele mai ei fua makala o awar ka mao le ku malo upu ia mai mara i ku malo whai mai makala le anga i le ku malo karu le ku fuolo o wisu melea mka upu whareali ona mka upu whareali kas ai sa o le ku malo ai ua ngalo ia ngamulau uru o langa saingi le rungo le melea it's a sworn affidavit o le melea o lau i oenga malau moli mau aloa ia i luma o le whaamasingonga o lau kaukonga le melea e iei tari tonunga le i ataua ai longa na o le loloto whaato whala i ngana mulau unu e o le loloko le melea fua le amakanga kau whawarea li mongi wale whamanga o li mongi prepare o le mea pito i le anga le nasa mo whesiri lo iei ma le whaamasi o lea lai ke saingi le melea ai e ke musu e whamai na tāpena uma ngai runga le taramua ma ngai ero kokonga le taramua whamai i oe ngou saingi ai o kele i kape nganga se mea lea ma kape nga uma e whailau kusi o le HRPP who is the whailau kusi o le HRPP au sawa o limongi o limongi le whailau kusi o le HRPP o tau whafonga la ma tau sisila mai sa mo i le mele kupu o ka se lave por ngumi o so basa vai fa lave o i fa le alili fa oso e limongi i ako fo e mkulepa e fai le bele sangue fa sangue ngam lo un ala kwa ngumi a ko nge me ele no ka ko banyela en mero ko punge ka lo ile le a fia fo mar ku fo le so le tapipi ko ngom ka opo a fo nge fa le ali di momu ole onga la tua patatua wala nga ole uto tolo ni tai o tasi au te lola ua matua to e ave wa o la utolo tu tai o se i koe sila koko a ia le loia tuiloma a me se folo loia a le sui panemia a o se ava ngoa lea o le aru le ia nga mulo uluma le HRPP a e masi ana mulo ulanga e atangia mai o le a le kolu vaenga i le ataua ai o le a wha vaenga e le ku mama inga fo i e na mulo ulu melea e ui o iar kangaka e matua te lele o mia lela o mia ngi le anga sari ase mea o umanga e saingi e malo si akuru meranga ngai ro isi kala ia la koe fai ai mai se la o le usapina o e ke sabu
O le onga le sapina mo le sila fia le tunu va tu fa fa mo. E o a sapina fo o e marau kampangi ma mea uma. Every record to au telefongi, every record to au movement o au departure and arrivals me ki felelele ai mai fa man e o iau statement mau bank e vange uma e sapina loa. Kusa wale o koe mea ko kingoa o e mea uma ye sa ia oe. A ua tuu mo se taimi fa ale tu mau e ka fidi sa ungo ai ku la fongo le vangenga o mai runga. E oi. Wai le se al me wale ka fifile le japipi ya ngamula uru e fai nga lo nga parpalale. Le nga ya tangia mai. E falling mai ona mula uru le na tala noa ma avea le tala. Nga la fa asoa pe ya tangia mai o ia le o nga information i se la fa asoa me tui loma. Nga kokongi ku i loma nga fa pe aku nga ofa ku le se la wafi. O le witness la le There you go. Le sa pongsa. It's him. Lo inga la o ngamula uru le witness nga. Yes, it's him. Le la o busu nge fai. A fai le no fatu ai la utala na fila le tonu na le e tawa no fatu ai. E falling mai. Ongi kala nga o se vai ma le usunga pe yo upo le kungu. Na langa ngo kau fa a tata tuana nafi. Langa le fu ele musu e koe alu e koe mori mau. Wa fai la langa le sa o langa musu le ia tau. Ele iwa aise se la wafi. Le ingi di isiki o se la wafi. Le ingi record o skala ngoanga kui loma ma koe rupi. Nothing. Absolutely nothing. Le la o musu wai. Le o musu wai. Ai whaika ka. Ua kope, ua vaveli mongi. Kusana mea ngara o kopu. Ua vaveli mongi ma kuila epa. Sai mai ko kongu. Ole te whanganga upu fo ie sai wa langa kusa ele wa bind. Wa bound fo ilele ko kongu. Wa sai wha saingi. You cannot jump out, mate. You cannot. Ele mwhinga koe punga I whafo. You're in. It's either you survive or you die. Whanga le wingo kara le whakoi. Le wai ko kongo le wha. O le whamasingo ma pari ka ewa o ala kuri langa mele la whai. That's how serious it is. A foi leu te whai atu e ele tala le tusi pa ia e te sao mai le pelua. Le winga ai e te le sao le. E ke sao mai le pelu mua. Le si au ngā e ke le sao le pelua. Wa mafua na whaasoa atu mene. Le anga mātou te le iloa po whena ta oto i ai rua whiutanga ina ma sungare pari I whongwhitalai sa whaim whongwhitalai. Whaafetai le tō whāma me uma whapena alo wingo le tala. Kere make o le are kūlanga iei. Ai e te sira le lei. A whaingi le lei ngā whapengei o le rua wā. Ma tūlanga whapengi. Sa le kakau wanga e koe involve for melea. Deka. Ai le whapeu te whatu te nānā. Ai sa le kakau wanga e oso fua. E kau whapea o oe. Maila iei. E fo ore mori maulea lea. Lo mangi ko magi o mol maule le sa nga kule pa mali cha pipi o mol maulale. Tim. Pa pe ai se fike fai kala ho le ai la kulo ya mai kinga. Ya I no man enough. So le maka o kia. O le mea la watupu. Ku se fōringa fo le whateitainga. Na ua watuar se whateitainga whaafeingo fie. O oio tui loma. O o na mula ulu. Manguala le kaimi le nga sawa I lunga lo la aru o kui loma su. Tai mea lea lele I whaia se le lei ngā ia whaaloto I whale. Lea la pe e hangi ngā ingi karakarangoanga ia. E lope whape mai kui loma. Ia, o le au ke ma fau fui lele po le se me fai le mele ma va langa lenga fai mai fai pule il mingiska pole. E mai le sera wafi ai. Fai se ma You know, things like that. Le la wo fai aku ia ke lo. O warulo. E alu lo dia. Ako ba ko ku le po. Limong. Ku le po limong. Ma ka ngea mo ku lo ma fa mai o lai. Lai ko offer. Lai offer ko ko lu pe se la wafi. Mo ia sorry. Tu ka kia. Ka ko ka penga la me. Ko wala le pingele di lo ko. Nga fa alongo kwa wa le fa wa e ku lo marsu. Solo. Au fo saule le lenga. Fa ko vidi lo longo wingo se la wafile. O se la wafile. Se ko wala. Ka pingia vai. Au wala vinga.
e fa ko ko ina kule e pa ia e ngamra uru longa kali ile mana tua le taua le la to e fai tula utala le ale tala tonu wale o le tangata le la ku mare kala se la wafi ele se homeless ai moma ele o se fa kau vai varu vire fa kau so le fa kau pain ele o se tangata fainga ruenga foi lele al malo fa ko amaka ngafi ele o se CEO pe akao ar me ka o le highest ole kulang ole office ole ona inga ole office le sa fa ikanga ka ole tangata le kala ngoa ku iai le vla ku markala le pe ka ku se ku ole former European associate minister momo ingska former minister of the HRPP administration or associate minister. He's a current MP. He's a business owner. He runs some financial and some shareholders. Isi o kampangi kupe, maisi kampangi kid. So he's not a random guy. Ele se kanga ka foi le fa wesi po se kulo wala o fa wesi. O le tangata so a laku langa mula ulu makala ia. It's a jackpot. I loko kangaka ie kilo. Ai awala. Ole, awai lau te whai atu ole tai a lea tau tangata mua le o ona le tuai. Ole upo. Awai le ngofo ka penga ume ia meo e David ma mea ma whaasaingi. Ai whapea wika i kanga o lo ia me whainga whaia mea. Asiaka. Ole mastermind. Ole mea lawa e whai kule pa kei miuma kei moa lapa. Ole whai o se bea sola kua. Ai whio ki umanga. I o whea kai loa e whaka ke e limongi whai se epidemic. Ma alo me whai lo ia. Awa vai ai sa wita penga ia. O ke ofo la, o le misio lo ia. Ai ka penga e whanga nge limongi le kaukonga lea, whaasenge. E whia lo ia le ia whai mele. Wale whamai misio. Ke loa misio po al whai whunga ia, whamai. Wa ke le lakur kai au, ai maili mele whai kaukonga ke. Ke il mele. On whesiri la. E hale misio lo ia le tapipi ai fai mai se silo ia a fai le fai se silo ia o ile fai mo ile David vai le fai mo fai ala wala fika ka le ko le big boss masterminding or be Wato sila sa mo ile habit wato sila ile masangi le fai mai e ta yo le tuanga o manga o so le pomu fa mai o le simorianga sil ya ku le ku morianga e fasanga lau le malito I refer case of me le o vaka ko sila kwamba va ya kunga ele o su e fie mela auli ile criminal law ile mela na o lai fai le private process o lai le private ai peia o lai fai le civil kulanga ka kupi su le tupi sila ko kuila e pa ele pa ai se fai kikiri ele ila se me ia me akurope se ele o le ngu melo le milionga pe ai le ka se mera langa e mafaianga o foi au e fai sa su kulo ia ai o fa ko se furu milionga that's just your io e ai fa ko a ka ngua inga o fa maungia ale foi la sila tu ele ila se me ai meia le ai fe kor fa solo ia vai la o ele ase me le lilo o le ala utala le ute fai atu ai le atau e au nga fa e fangi i ku o le mera sui pare mia tui loma HRPP manga mro e le fa vai wa because the reason why you fa kwela ukala le e ongo a fa inga i maronga kulanga fa fai pole mana tua again le uto fa mana tua tu there's no going back mer pese foi dil there's no return esa pina lo oe move on makawa e kingi pe ke kingi le ola fa vau pe ke kingi se o no ko no de wingor makala le fa yak ti oe lo no winga la a alu suatanga o vatele wala nga ole ai pending e una lo taiao pe kalia e fa wa we case ai ave ko mo ni maui e la ke case against ko se ko ai lo kai mene wala ko la vale ko ai lo ia le nga ko ka le msengi io e ko nge ngam lo mana tua mai la
Ole wakele le problema. We have a huge problem at mele wa yai. Well, not us. Lucky. And ole di wingo tala. Uma engela whakaikaingala tato alu possible scenarios. These are the possible scenarios. Le atawa o ni tai au accept el famasino nga okay. Kalia ia me umento o maya. We have a case. So therefore, or sapina lea lausunga ina mori mau. Alu e mai evidence. Ole se la wafe le kulikuli. Alu e mai o fea la ole alu kulo ringai kangaka e kau amai se la wafi po se fa maung yang ngau ringai mea le wo manga sangi le wo manga sangi nga ba ai e mo ki wa le mea alenga a foi do te fatu wa mara tola uma ngai fa kai inga e fa pe mai ele ai ola wa kala wa yongo saul mea ola wa kala wala ngai ta hia sei inu fa pe ola wa kala mai vanga fo ima yengo kangware ka uai wa or fango nga ku ilo manga fai mai penga fai ku ilo ma wa fai ngofia me ku ilo manga mro provide me ia langa ka kede karango ngi su nga kala mangi fai nga kala provide mai la penga yengi me nga me ngofa ku uma la se fa ta inga sa moa e to e fo i mai le uru la au I ku lo le ka u le ko fa yang mro to te sila fiala e kakau loa la o nga whai e mare e kusa kakau loa nga whai e the criminal case ia I whai pule lea tulo ona ua ia tau tō wha ole kau wha se whamsingo yes ua ia wha ole pe ole kau ke kalango ele me ole if pe musunga wha wau me lea a wha wau foi ai se ai skul kulilo ai ele fa maungia langa mau ora se nga fa fica out fo fela mala ki foi ele vela ole tangata lea matua ia ofia atai I lo na sai tia ina tangata le mongi mku lepa ya ko lo ta feel la asanga faya I feel mai o I foi la le ata wa moni ia tata la ia fai ele o fia uma sui o HRPP le ia vai ngale wa si sila o fo de me le o ko ferau wa aka ko ku si ku le ka o le ferau ko ha ele o ku fa ka si me le mai ese poco la ga ka le limo ai sa ngale fai mo sau affidavit e fa maungi e mai ka ko ngai fa longo ya ngam lo lu fa kala le Bem, eu pouco que ele amo, pouco que ele sola. A fai wa nga sa nginga le pepe senginga mlo. E ka foi pam sanga ia ka ko nga o fa longo karinga ye lua ya ngam lo. O fai mele, sangi baya un kule. O le la se ta to va ai sa moa ai to e nunu le to au o la to. Le se I to sila sa moa. E ora tato faiatu. Le anga fo yo leo ma to lau le to ma lepe o fast. Leo ma tau langi fa mai. E oi, kala nga le sika nga medi mai kia fo mai la fe kau I fo marka ka le fa mai lang kala. Fa mai ya fai loa ko o fast ko fai nga paru kar ko so fo. Mai. Le ru po ora. E aru fasa solo I nei mea. Ai aru fai solo nei mau au ala ia se ka ko se e ala le ka penga nga affidavit ia nga fai waru ka penga ire o se lo ia a vai tato I le ulo tangata e se tato tu pepo fe uma ele la to musika a o manino le matore vai o lai ia tangata to tonu e ino ele o fia le melia ale o ko se la ko le nga o fai ala ulu I le to lo pen of it na ia la ulu I fa alo to tele le malu ile sa fai o le malu ile ku so le lu I fa alo ko kele ya o ko ile HPP ai mai se a o to ia na ia mo le ko foi mai leota po sa na mula ulu sa mi leota ai auti male vai matu ya pai o tangata ia le ataua na ta ave ile ta lu ile se fa o le lu inga va you've been there done that
you knew exactly alle operations. Lea wa koe kua koe lea koe maua lea vangoa, koe va koe lea kua lea vangoa, kou ke koe fo I mai ai. Ora fesiri. La kou koe arua ia I le ngei meanga kou o mai fai mua mua. Pele ai se si makala langa fou e mawhaina tau whaia. Ea. Ora maru I nga, kulou. Ma nai ale amatanga o le pale mene tino lau tala lea fafonga mai lea tunu. Mo makamaka I sa nganga mlo unu. I like it. Mare. Se lau pasenge manga ya e o ya kuya. E o ya kuya manga ia fa ko fala inga. E oi. E o ya fo ia e au ki manga sau fai kau ma mai anga me rungor ke fongi ma kele mau tulo. Yeah, but out of a ceiling o merkasi. E ai so to ma fau le mafua anga o to e fa sao mai ai o ko ngai fa nga fifiling. Fa maka e le o so to vala a wina le lei. A mission for you ko ki o mai fai. E kau ia. O pe fai fa le paki. Mo mo le pe mo le. O le la wata to va ai masisi la tu le tu. Ta lo fa. You know. Ta te lo fa fo le o le na sao mai le tu langa o le fo I fai pule I le la o fo I case ma sunga le fo fitala I sa ia yo mota pali li o usa o le ua sao mai I le amoka ai ko o ki ala ko so le o pe ka ko le ngal le ko foi me o bora se se ko ai se lo per ka